ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke United Forum of Bank Union Meghalaya State Unit haka pratari gubnai no pra arzar arpuwei kala penlong de kajing yakhi kum kajing Pyrshah ya kajing Jingthmu jong ke Sorkar Pdeng ban Pynkylla kum ki bank shimet ne ki private bank ya ki artli ki bank ya ki baka Sorkar kampat penbena kerteng hadu menta. Organizing Secretary ke AIBOC uba Davis Lingdo haka jingekren bat ka Batisi TV ulaong ba ke union ka Pyrshah bet ye kene ke Jingthmu jong ke Sorkar Pdeng lada ka pun orlong ya kene ke Jingthmu namarkan kta ye ke yokam yo jam jong ki pait ba bat kamtam ye ki samla wat kam. Bank Employees Unity Zindabad! Bank Employees Unity Zindabad! Bank Employees Unity long live! Long live! Long live! Bank Employees Unity long live! Long live! Long live! We oppose anti-public sector banks government down, down! Down, 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 down! Anti-public sector banks down, down! Down, 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 down! Inqilab Zindabad! 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 Inqilab Zindabad! Bank Employees करे पुकार Bank Employees करे पुकार Bankers Unity जुग जुग यो Inqilab Zindabad UFU long live UFU Zindabad 16-17 December strike march on 16-17 strike march on Kani ka jingya yin Pyrshah jungi ka dina ka daw hakani ka Sorkar magadon ka Jingthmu pakan Pynkylla si bang simet ya artli ka bang muta ka potong gidi bang i re ka kanyo ay kata ka disinvestment kalau begini ki bang tiba don ni kita ki bang Sorkar ko kadon ka benta jong ka bang ka ba wi persen di bank makani ka Sorkar pede ko magadon ka Jingthmu bakan wengi kata ka share jong bank sega arpui persen makanyo ya taka disinvestment ke ba 1.75 lakh crore na kada ko ba ban mi ba kan ayu ka fiscal deposit mun ka Jingthmu pa ka government di karun ka Jingthmu jong government ko ba kandon ko ka amendment hakani ka banking act 2021 adum ta ki padia table ka ta ba kini pentu kala bank shimet ya artli ki bank Kali ini kalau bank simet kami tapi tang si berta jong kali begidon gaji kami masih lendat hakani kita ngekwa apa mentang kita sang show artli ke bank hadin kata apa deh kita ya nalada pen privatize artli lada kila ni mentang ini maila di bikin pen kalau si kata bank simet kita artli ini gaji kamu juga sekolong ba ta lada sedang lagi artli ke bank suki dan lekat balaban pen dan nak tahu you bakal Sorkar ke pen privatize ke deh ba Kapwa wa kini ki public sector bank ni ke bank Sorkar kan Pynkylla ki bank Schmidt dalam Pynkylla bank Schmidt pada menuan penyayi kita ki bank Schmidt di try jong ta bank try ki menu di try ki ni spa ki corporate bom ni ada pareng dekat pian pareng yang ki corporate kini ki spa ki penyayi kini ki bank dan nak kata apa penuh ka ika banja ka lomba kapisa ka bang ngi don bank Kanu ka bank kamtam bini ke bank Sorkar kadi kapisa jung paipa kadi kapisa jung pi kapisa jung kapisa jung ikong badi kwai kapisa jung niu mahajan nang niar Shillong kadi kapisa jung ki dan nakani kapisa maki ki le komno la ta kelas ka private bank kani kapisa ka badon jung paipa kan ashi ki corporate kadi ram ki corporate de ki le yusin ma ki la yo ai kani ram kinum siu kinom baka business jung ka mya cho ngamla ban siu ngamla ban yu then the very government pada kan bail out ikini how kan ong ba ram ju ki lara ka de 6000 crore nai siu 6000 crore siu no bitang san crore kadi ka pisa jung nu ba kila bam kaim ki pisa ba kata kan kata ba ki pai pai ka pisa jung pai ba kin bam dot ki ba kata kadi ko ina ka dau bangi ya le Pyrshah ka ni ka bar pada ka long ba you dok usuk hadu mentah
Bairam lada kadi karam ko batang shko hoja ni lada kadi karam ko samak shkolak ko shikrur hadu shikrur kina kini ram imret kini ki ram ro mono baai kini public sector bank ni kini ki bank sorkar bahasa sini lada kala sigi bank simen ini ki bank simen ni ki private bank lanu kin ai ram ni kin ai ki jingerap ni kodok su kata ini kusuk kata rio berat beria sakoi pat kaban kata ba gadai ba nalor ba menta ki pun gini na samla jungi ki baya kuat kap di hadu menta gini ki public sector bank ni bank sorkar gini ki wini ki bank ki ba ikam mi gini ki na samla ane lara season bakala kala ka private bank kata ka lat bani okam jungi na samla kata na samla jungi kata ka ri kata ka jela jadi nak ni kata apa ni ale Pyrshah privatization juga. Aduh mentah kita dia pas sampai kadun gaji semua jangan Sorkar Pynkylla bank simet ya atli ke bang kata ni ya Pyrshah. Kini gajinya Pyrshah kembali tang ni apa jela jungi kini gajinya Pyrshah kadai pro India pro di bank kini adun gajinya country kam ni ka strike ka kanriu bat kanyu tarik. Tinggi sutu bagi ni RC bagi ni khang mangi ka bank kandon gajinya ndiak kini semua jenjar hi di pajba kini mela banyawan tepsa kini mela ban si psa andre kani gajingile jungi pade gadai kapat namta kalawe jungka ri jungi profit di ngakar pa di profit di pajba bala dolom shoy ka khatsan tarik sumaya pendep bagi kampi bagi di ban gai bank kos kanru ban nyung nya khang kani gajingnya khang bank gadai namta jukti sia borok Kapluski pak ya. Ka jingnya khang bank kan nong hadu mentah ka jingnya penbai ka di kanru ka kanyu jung ni de sabab